Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya toma-toma labikkan ke hadir rilalan na iya wattuwe rilalan na iya kesempatange na takdirka kisi pungalla ta'ala untuk sirutu-runtu rilalan na masigita iya digaga akata banah pigau dece toma-toma labikkan ke hadir termasuk nangi alhamdulillah sempaja subutta toma-toma labikkan ke hadir. Narimakuan na naro sebagai tanda syukur dari Allah Ta'ala na sabai wattuwe iya naritu tamai sulhijjah yariga insyaallah menghadapi idul kurban pada angka ki Makkah malakangi iya naritu inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nasaba iya na ayae termasuk ayat papidali risese na tau baca itu mata malabikang ke hadir. Kenre munro dalle termasuk dalle itu nariko angka ki Makkah malakang iya ayat na pungalla ta'ala to mata malabikang ke hadir. Nasaba iya itu telai pak doangan itu telai akka malakang ibarat kata itu kodot toro wadi jaji kuak kemalakang iye de wadi jaji pada nama kredeji ka apa je nasi coco iye lete makoto tu ko pak burai wadi jaji leki pak buraa de nasi coco ko ibe apa madari tu kato makdawe wak kemalakang je iye sapa ki pak doang ngelingi termasuk salah sidina yana surah Al-Kautsar toma-toma labikang ke hadir. Nasabak mage iya naritu artinya mopa iya naritu kenikmatan. Jadi insyaallah naliki kenikmatan pung Allah Ta'ala. Tapi nekia disesuaikan dengan usaha. Termasuk pada-padana Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk di samping nak kamalakang iya ayat di samping iya ko elei iya ko dega gana sidakang berupa materi minimal andre termasuk aga namo golami lai taburkang ukut yolana bolata insyaallah musti mancaji pas sidakai itu minimal ribe na pungalla ta'ala tomato amal bikan kehadir. Namo pakada warra micede yang porang minimal masidak kaki ukolo na pungalla ta'ala minimal nanre manu itu moto amal bikan ke hadir. Insyaallah ia mana natu bukai papedaleta nasaba baraka sidaka talori pungalla ta'ala to moto amal bikan ke hadir. Sini surah-surah nanya to moto amal bikan ke hadir. Mamagi-magi nangi amala ayat na pungalla ta'ala yak kamalakang nania berupa syaga ganna ibadah ya nanile pung Allah Ta'ala gangka na sabak na sabari nawat di masage na kirino insyaallah salama iri totongat tarilino labi-labi parias sarimonrin na pung Allah Ta'ala mati insyaallah. Nania salawat mapas salama lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi fanuta lauri di mana rupa tawi terkhusus di umat salange. Narimakuan nanaru maka de Nabi ta dalam sebuah kitab sallu alayya fa inna salatakum alayya sakatul lakum.
Aga batuangan na yaro. Maka dia nabi tanigi tahu terima salawat roria. Majapu yalingi nyamang ibu karangi cahaya rilalang atinna toma-toma malabikang kehadir. Bahkan di sebagian ilmu hikmah, maka ini nang katau masalawa yakin dan pasti telu asagenangan rialingi. Nah, pada matu itu ke ibacai pak doangan na Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin. Apalagi ko ia subuhi na ibaca astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah naliki asagenanga pungalata termasuk namo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad namo salawat mi tahu karangi ototta salawat nan niya tatutu kang itinro kumiki matinro salawa insyaallah tallu asagenanga nalingi pung Allah taala asagengan nalino de nalingi apat dira lino pung Allah taala narikong kamuki masalawa rito dipujinna nan niya insyaallah risene na tau masalawa insyaallah pada saat ko tak kalupay samanay ang kaperingarangi ki pekwe carana dengan mendengung makdangu tu do cilie akhirnya agak ia ko tahu menga musti tapa makadai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yalengi asagenangan nalino. Yang kedua layalengi asagenangan dari laki buruk. Dena yaling apat tangan dari laki buruk. Yang ketiga baraka na salawae yakin dan pasti asagenangan tololongan mati rifadan masar toma-toma bikan kehadir. Nasabak makai barakah nam itu salawat itu toma-toma bikan kehadir. Jadi minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Garusu iman salawat baik subuh minimal ia dua orang ya kode tu lepan nanungi minimal ia dua orang ya kopur ki masam paja subuh ya rege yolona subuh si bawa ya komita magaribi tetu mana ni tanga itu toma-toma bikan kehadir umpama ko ki bolata yari ko tojo kalau masih minimal as-salawati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad insyaallah talolong itu barakat nalino labi parasari monrin na pung Allah taala insyaallah nasaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nanya toma-toma labikan ke hadir maka pung Allah taala intinna inna atoina kal kausar aga nasa pung Allah taala majapu di geje mite syage igan na papinya mapapidali na weriki pung Allah taala. Jadi risese na tau mapahangi gangka na aga na sukuruki syage igan na pak biri papinya man na pung Allah taala. Pekwe cara na isukuruki ia tu pak biri na pung Allah taala imam paat kangi. Termasuk aga pak kitai. Nah, ia pak kitai. Nasabak ia tu pak kita malu mula dak masolang. Betongan tadi na masolang makade merusak. Tapi aga madarila dakin madari masolang matai madarila dak okwe sida pena limai. Kega tujunna HP. Itu madarila dak makomo yuka HP ta madaring ke manu makelele yita. Ya mana tu? Jadi manfaatkan ipak kita sarekwam mengi na ipake maki teluri madecenge minimal ipaki teluri araja kuasangan na pungal Allah taala gangkan na angka ki mancaji mai nga toma-toma labikan ki hadir. Termasuk aga baca kasara na buta toma-toma labikan ki hadir. Tefine kia kiga hakikat na buta. Wad dijaji secara lahiriana itete mah kada tatutu imatanna. Tefine kia ko secara syariat angka matoto pak buta yita matanna tapi neki atin na dena muta nasabak magay me sa nasabak lawi masigi ito matoh malabikan ki hadir angka tu buta pa lawi masigi tau buta lawi masigi neto kila ito matoh malabikan ki hadir nasabak magay napahangi makde usukuru ki pak bere na papinya man na pungal latara gangkana idi sukuru ki pak bere na pungal latala termasuk aga pak wija-wijattah angka mogi peringarangi wija-wijattah tasukuruki pak birena pungal Allah taala italai wija-wija termasuk ia generasi ta iya
Nasabak makuke kada ange Pak Bu ya luar biasa tantangan dan rintangan serta ujian utamanya ini tomatoy lebih-lebih yang namanya mendidik anak tomatoy melebihkan ke hadir. Minimal aga angka mogi didikan agama. Angka mogi didikan minimal sempajang, peringerangi sempajang. Pingerangi pigo deceng. Peringerangi aja na pigo anu masalah. Nasabak sesak na wita makuke tomatay nisang yana na pigo anu masalah tapi nekia dena peringerangi wijanna dena pakai nga iwijanna. Nasabak magay angka tomatua mitau iri anak na tomatua malabikang kehadir. Gangkan naga dena peringerangi iro wijanna pigo anu masalah tomatua malabikang kehadir. Iya wadingi papu pabelai baraka atutungan nasabak anu masalah na pigo tomatua malabikang kehadir. Nah, iya mana na agi papedale iya tomatua malabikang kehadir. Ya ko narini pungal Allah Ta'ala nasabak magay iya aya eno iya nasabak magay untuk memberikan kehangatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak magay natuji peristiwa termasuk mati anakna ada satu di Makkah termasuk Ibrahim di Madinah tomatua melebihkan ke hadir. Gangkan agay ipaturungi iya ya makade Muhammad aja je muta kita aja mu maselang. Jadi termasuk ini okwe wadi jaji angka usahata dena lancar. Iya na aja mau selang, aja mau tak kita baca nih inna atoina kal kausar. Ternyata luar biasa pelipapinya mana papi dalik na pungal Ta'ala. Minimal minimal berusaha dan berdoa. Minimal buka itasi dia aga dengan sedekah. Nah, pada pade kusubi sedekah ibu. Namusia siagi. Namusia loyoloi kegiatan si bawa sedekah. Meki lo kantoro nakako loki masigi sedekah memang ni. Asidak kaki nasabak mage insyaallah itu pasti dakai nalomo-lomo manang itu siunin na kegiatan tato-mato malabikang kiada. Yang penting secara ikhlas ki. Nasabak mage okko ni rosukuru makde. Igan je papenya mapapi dalik na pungal Allah Ta'ala lori di tomato malabikang kiada. Jadi inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Maka di pungal Allah Ta'ala tanda asukuru kamu. Pigo ipas suraku minimal aga na surangi pungal Allah Ta'ala angka mogo mas sempajang. Nania angka mogo makarobah. Yaro artian sesuai dengan terjemahan Al-Quran. Tapi nekia beberapa tafsir maka dai pigo ko deceng nania sabak itu itelah deceng. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan tomato malabikang kehadir. Itu telah idece. Termasuk meki binti butina sampai jas subuh. Siaga ki egan nokolino tapi nekia wadi jaji dina siaga loma sampai jas subuh. Nasabak magi betul-betul perjuangan okko tu tomato malabikang kehadir. Nasabak magi okko itu monro salah sidin na nyamato. Jadi nyama matin roe menyamat to masam pajangi. Jadi kega talap birang. Ya na tuguna na bange makada as-salatu khairum minan naum. Jadi menyama satin roe tapi lebih menyamang iko loko masigi yari minimal kol masam pajak minimal moto ko masam pajang. Artinya kata-kata anu yang jelasnya oto ki masam pajang. Kata-kata umum ya. Oto ki masam pajang. Okotogi bolata. Okotogi masigi yang jelasnya as-salatu khairum minan naum. Nasabak mage Pak perjuangan. Makanya itu duan rukam misa balus sampaja subuh. Naleki pungal Allah Ta'ala isa nalino. Naleki pungal Allah Ta'ala isa nalino. Nasabak mage onro luar biasa itu sampaja subuh. Tapi nekia luar biasa to perjuangan itu mata malabikang kehadir. Nule biasa gitu tak pamoto sama na tak bali-baliang. Sama nama Pak di ulu ya mega biar matintangan ranrita. Ya nih. Nasabak ya kodece Pak termasuk. Artinya secara luas nami ya, secara luas nami termasuk itu di pengurus masjid.
Iya, aja tercapa-capa itu memang jadi pengurus masigi kode kode mental baja. Nah sebab mage perjuangan. Madari pasipulu dina to ipake ni mak bangu tapi turing kamu pemakarekin rojer na bawa di dito kan naliangi baso, dito kan naliangi coto, dito kan napalese dan megala ada rintangan tantangan. Padahal wak dijaji kasih berusaha ni pekuen wak di makanja masigi tapi turing kapitan nai. Itu Pak. Nah, tara masuk panita idul kurban. Aja tercapa Pak. Ende mak do cili sawah. Iya. Dari itu ke jero gendak mugi jero megalak dah tu. Iya Pak. Terkadang korban waktu ni korban perasaan. Memang Pak butuh pengorbanan. Tapi nekia narekong kami makanja insyaallah. Nah, ya jadi Pak. Inna atoina kalkau pasalli li rabbika wanhar. Batongan agak tanda syukurumu asam pajak. Ini makarubah. Ya lagi secara luasnya tiga decengi nasabah itu telah DC pengorbanan. Termasuk ni makare akaroba kipa. Nasabah ia ku pendapat na Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali makare ia tu makurubai ia dari itu termasuk sunnah muakkad. Betongan na aga wajib risesena tahu mampu ya tomi to mampu Nah, tapi kode itu na mampu. Ede berarti dia tu na mampu. Berarti dia tu na kenai. Nah nian ia komelo je ipikiri ki idi rupa tawe. Masa mana denang ketuma karoba ilalan nada satu namo pakala cicami dalam sekali seumur hidup tatoma toma bikan ke hadir. Namo pak yang penting angkamu niat ta inna malamalu biniat melo itapigo itala karoba. InsyaAllah, wad dijaji angka usaha tak minimal aga mapasipulungi toma-toma bikan ke hadir. Ipasipulungi. Apa angka toje wita we apa utona magi je dia nami makarubah. Okotoni kita telah itu sogi Nah, berarti itu to sogi belum tentu mampu. Nah, tapi to mampu sudah pasti masa gene itu. Jadi itu aku robangi Pak, dito nak kada tau sogi Pak, tau mampu. Padamu itu mako to melo mendre tanah maraja dito tu nak kada pungal tala to sogi Pak. Apa benenge to sogi mendre nule to peri de tapi mega to sogi. Dito nendre, dito panendre. Jadi padamu itu kutu makaroba. Jadi itu nak kada pungal tala tau mampu. Betul na aga dene sakna iyero itala dalle gangkana waddingi na panui italai akrobang rigau angkane wattu makaroba tomato malabikan ke hadir. Pada ni nangiro manang katau apa utuna dene makaroba. Ya to sia wasa balu ni uto musik di. Balu ni si di makarobangi. Itu napa iyero sesana bagai-bagiannya ku masigi Wad dijaji pene makanya pembangunan na masige wad dijaji ko tu surat-surat na sabah magi aga jasa karoba Bu. Aga jasa karoba Pak. Ia ko pendapat na Imam Syafi'i maka itu telah karoba sedekah. Ia ko Imam Maliki ia telah karoba ia dari itu berbagi. Jadi si di berbeda bahasa tapi si di butuh juang. Magi na sedekah na sabah tu masih sedekah untuk berbagi. Itu si Imam Maliki berbagi untuk bersedekah. Jadi si dimo bahasa berbeda bi bahasa si dibi tujuan. Jadi intinya itu tahu makarobai berarti tahu masa gena dan nia melo berjiwa sosial tomato amalabikan ke hadir. Peko ni pale artinya secara umum nanya. Peko ni pale. Iya jadi boleh makarobai minimal aga tapi kau Bu. Ia kode tu le makarobai, ia kode tu le makarobai Pak Bu asidak kaki. Ia ro tapi kok makade pa hikmah guru tapa hikmah ia kode mulai makarobai pa asidak kaki. Minimal aga pada ni ia ulangi puang ko pada ni pata macelengamu puang. Ia kasih tahu ngeme de pasi ulai makarobai neke masidak kakak. Pau ya kuro sidak kamu puang. Barakat na sidakaku rilalan na masigi sarekwam mangi lancarkan usahaku nania alituka papenya mapapedale untuk makaroba topengang.
Pertama ni. Na nia baraka na sidake pasalamate sini na keluarga. Insyaallah Pak napasitangi pung Allah Taala. Napasitangi pung Allah Taala. Tapi neki ya aja tosi torimunia bawang meka makaroba meka ndega usahamu mapasipulung aide na jahaji. Tapi neki minimal makre guru tapa hikmah minimal angka kuma ya kode pemurapi masidakai kode pemurapi makrobae asidakaki. Insyaallah barakana itu sidakai ya kumati matunga-tunga mungkin ya insyaallah napas ya genangi napas hidupangi pung Allah Taala tomo-tomo malabikan ke hadir aga-aga motu nangka gangka na wading 10 tomo-tomo malabikan ke hadir yaitu sesuai harga kerobai tomo-tomo malabikan ke hadir. Syaga je maku kue Pak Nola tahu ya bita maku kue Nola tahu 22 23. Tapi ini kia Pak Bu opasang ya maka dia ko tome makaroba ye diterima karobena alhamdulillah niat kije peko carata niat nia kangi meka makaroba meka je sapa sapi soli ye sapi soli aja ta sapa minimal agak ya kong ka telu misalnya tapi nekia ia moako to pura niat maka de melo ka untuk ia matandre tapi nekia misalnya 22 miturina 7 dui nah iya tuh na tuh yang penting nange latu ni niat to mato malabikan ki hadir. Aja gitu musapa ya rumah sempoe. Iya. Pada meki ko meki menrek Mekah. Aja gitu musapa ya rotarapal basempoe na dena nasa akhirnya agak iko mato terbang kali. Tani gere jamaah haji sesa. Terbang kali na sabak mage turi melo minasa malomo na masempo. Jadi ko melo ki umrah melo ki menrek oko ko je manasa ni. Mega moto aja no tapi mega moto ko sidrap. Manasa makre manasa yero. Taruh nih je masolin masa bagai anggaplah itu bagian sedekah perjuangan ta. Itu bisa melalui departemen agama. Tapi kau melalui departemen agama kau meki masih jak hubungi Pak Kua Pancerjang masih jak tuh. Ki masih jak sih kau hubungi nih. Sini surah-surah nanya teman-teman lebih ke kiar tapi dia gagah. Batongan na memang ada batas waktu toma-toma lebihkan kiar. Tapi li suka nangi Pak makada minimal ia kode Pak aja kita sapa ima sempoi kode toma-toma lebihkan ke hadir. Nah sabak magai ada cita toma-toma lebihkan ke hadir. Termasuk idi makroboe ia kuat dijaji tola matandre bending reke ngoto pade matu tola itu asarimunrin nepung Allah Taala. Wad dijaji ko apan sa minola tahu sesa idi tak apa Fortuner. Yang kaya saya na Fortuner ya tak bila bawangi. Itu si dia. Ya mana na tu matu? Ko dia mata Pak Loyolo ni. Keciu. Maku bama ni jadi okote itu tipare tingkatan na toma-toma lebih ke hadir. Magi na suruh ki makaroba pung Allah Taala. Risese na idi to mampu na sabak magi na sabak idi bato melo layelit to mato malabik ke anu tamato apunat tamato to mato malabik ke hade. Na nia ia tu to makarobai Pak titamui. Dito tu kapan nang kana maperri asa kinangan tutungan titamui kare itu to map karibai. Wat di samaga tapi nekia lebih daripada cukup to mato malabik ke hade na sabak magi barakat na mito itu akorobangi. Maga je tita bebe na sapingi. Mage kan atau gere-gere dia nak capu. Kita ni gere. Dia nak capu tu. Jadi maku matotu yaitu ini insyaallah tori angke baraka na rengi pung Allah Taala nasabak mage nasabak niat ta makaroba to mato malebihkan ke hadir. Dan dia ko to me makaroba perlu to o sampai kangi dipacipah itu ya kerobang. Aja ki na melo bahasa kasar aja ki na melo ya ceng magasan na tapi asli akuami. Asli akuami. Wadi sa kolino yanu masih deka makarobatan apa to tapi asli aku kumulino. Asari mondrin na pungal Taala de gagal latu. Jadi okko ni dia. Okko di tomato aewe. Ya jili suka nange maka dokko di to. Angka kama anata pigau anu masalah. Na de idi de tamparangi de taparingerangi idi matotu matu macio rias sari mondrin na pungal Taala tamarana ka tomato malabikan ke hadir.
Jadi ni ke tanggung jawab ye, tanggung jawab tamanang idi. Minimal khususnya idi tomato malak bikan ke hadir. Jadi kamana na boleh nganu masalah, idi tu mesti di lebaran pematu riasar munri na pung Allah Ta'ala. Napa kota baki buru lebaran pemme mano. Iya. Ya kiati ki pati kaki apalagi kolino ye lino meje yonro ye tomato malak bikan ke hadir ajamu. Nang kaje pung Allah Ta'ala nalengi. Meki masempo dale. Baca suratul Waqiah. Iya. Angka iya Pak Orang ini tahu aja no purangi. Orang ini disidrap. Orang ini disidrap dan alhamdulillah dia sudah jadi PNS. Aga nak kemalakang. Bahkan dia punya hutang. Masih sepura Pak. Masih timunna do cilinna wingkalinga timunna nania do ciliku mingkalinga nania sibawa katauna. Akada ustaz. Disa makada upa mulai bicara napa makada wae ustaz. Alhamdulillah napa kasat di masa gina-gina. Kemari makada wae wadi jaji ni tak tahu wae PNS wae mega nuku tapi akhirnya alhamdulillah. Tungang itu ustaz. Ada aku aga je tungat tuh. Nasa tungang itu suratul Waqiah. Ia kumak ia kamalakamu ia kung katau angka inranna. Insyaallah nalingi solusi pung Allah Ta'ala. Itu Pak suratul Waqiah. Iya Pak orang sidrap ini. Nah ini ke PNS di Kabupaten Sidrap juga. Mereka rendah tapi ini kena kamalakang suratul Waqiah. Di samping berusaha, di samping niat baik. Gangka naga Pak. Ya lengi aset. Nanga pung Allah Ta'ala barakat na suratul Waqiah tomato malabikan ke hadir. Gangka naga. Alhamdulillah. Terima karuba di tomato malabikan ke hadir. Itu luar biasa na Pak. Sini surah-surah nanya tomato malabikan. Jadi aja moji tapusa Pak. Nang kaji ayat na tupung Allah Ta'ala. Ya kode mulai baca suratul Waqiah na sabak malampi. Minimal andalatta. Inna atoina kal kausar. Pasalli li rabbika wanhar. Itu. Ya kode juga mite nalengi je pung Allah Ta'ala tanpa di sana-sana. Yang penting aga melomoki pigoi pasuran na pung Allah Ta'ala. Nang kaje tu Pak tak kamalaka marepa ni nalek barang ustaz wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min sulayat tasi. Ya komeko nale solusi pung Allah Ta'ala dalam kehidupanmu, dalam segala aktivitasmu, dalam segala urusanmu, na polomolomoya pung Allah Ta'ala. Yang penting takullah. Pigo ipasuran na pung Allah Ta'ala minimal aga sempajangi. Natabajang ka tau turi baca bang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu marjan wa yarzuqhu tapi dia nang kana sedekah, dia nang kana sempajang. Pikolo jaji na tolo ku pung Allah Ta'ala. Nasapa ki pung Allah Ta'ala ku masige deki gaga. Nasapa ki oko lingkungan sosial lema de cenge deki gaga. Nasapa ki majalis ilmu deki gaga pung Allah Ta'ala. Naya pung Allah Ta'ala meni je tolong itu nasapa ki tapi idi tomi de gaga. Nasapa ki oko akarobange de toki gaga. Itu jadi pung Allah Ta'ala je turinoli ki. Oh me ataku, lo me ataku. Minimal aga oli na pung Allah Ta'ala. 5 kali 24 jam. Hayyalal falah, hayyalas salah, hayyalal falah. Lodo mas sempajam mesti menangi. Makanya itu koto mas sempaja Pak. Makanya itu angkato lolongang iya ko nabaca ni tau ko melo irut ka. Lo bangi tay Allahu Akbar Allah puang. Di gaga maraja banedi sari ko mangi aja ki gaga na pagali-gali puan. Nasabak magi mana sadi malinga dale. Itu koto. Asyhadu an la ilaha illallah di gaga wat di yonre mak da dua banda pung Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surona pung Allah Ta'ala ya Allah contoh. Hayyalas shalah. Itu na Pak Guruangi dalam buku fikih maka dah la haula wala quwata illa billah. Tapi hakikatna ilo doangi oku tu maka di guru tepah hikmah. Ilo doangi hayyalas shalah ya Allah jadikanlah aku ahli ibadah. Terus ya Allah jadikanlah aku ahli ibadah. Ahli ibadah apa? Buat dijaji salat, buat dijaji sedekah, buat dijaji orang baik. Puang, jadikanlah aku ahli ibadah beserta seluruh keluarga dan keturunanku. Ilo memang ni keturunanmu. Nenek apomu. Ilo memang. Napa hayyalal shalah hayyalal falah. Puang, alinga kemenangan dalam segala lini. Itu. Alinga kemenangan buat dalam segala lini bersama seluruh keluarga dan keturunanku.
Ilo memang ni. Na nia alenga upatna decena lino lebih peri asarimun rimu puang. Jadi aja na lino bawa tilau. Lino akhirat tilau to matau malabik. Oke tu hayyalal shalah hayyalal falah to matau malabik ke. Ya putih di sesa akademi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Memang pak. Jadi aku dia ko pura yero napaki makada. Puang la haula wala quwata illa degaga tu malinga tiada daya dan upaya awak tangan ngipang idi mi malinga di singi idi mi nania usahaku idi pole puang nania pak baraka kengak nania alinga kemenangan ya gitu jadi kong kemana ke pesan dia nah pura ni milau Allahu akbar dia tu gapa won remak dan nuak bane di degaga la ilaha illallah puang aling atinulur makamala kang ila ilaha illallah sare kwambangi iya kalimat terakhirmu wadding opake mate ilo memang niaro puramo tilau yero ai degaga ilo ye puang aling kalimat terakhirmu mambagi-magi pacapuran napasaku kalimat tauhidmu la ilaha illallah iya koyule patarru muhammadar rasulullah insyaallah ia ko pacapuran na tahu ye nama tei yakin dan pasti dia akan tersenyum tu mata malak bikan kiar. Na ia mana na dan itu mata malak bikan kiar. Ia mana na ita kangi di tu mata malak bikan kiar. Tapi lisuki nangi pek carana lolongangi. Ia naritu ipigo ipasuran na pungalah taala. Termasuk ya ulangi minimal asam pajaki makarobah. Jadi inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nekia ia idi imangi, yare gi pegawai sarai, yare ga pak gere minimal ia komelo ki gere isapita, yare gi bembeta usahakan ije iro bangku terang itu mata malak bikang ke hadir yare ga pisau terang. Ia komelo yala sunnatna Nabi Ibrahim, ia komelo yala sunnatna Nabi Ibrahim. Maga bangkung yare gi pisau melo yala pak gere wat dipina polo dua batue. Maga je Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim nates polo dua je batue. Tapi neki pun Allah Taala depa na melo manre Ismail gangkane paselema ni bembe. Jadi usahakan ni pak gere usahakan ni ia rosa pinge si bawa bembe yare ga sinin na tagere olo kolo tagere usahakan mati dengan baik atau mati dengan tersenyum. Persenyum tu mati olo kolo aja deh terima lulisi makue empat dini anu ya jadi itu pak. Termasuk paralu pak paralu pak gire aja nero makundru tapaki pak. Pada hakikat nama sesejo itu olo kolo aja teh sesejo olo kolo minimal taci cami dagat solusinya buat di kilo ku bete rapam perme. Kamu tahu pak? Iya. Iya. Istilahnya ku bahasa kasar nama promosi aja yang kau balik angka ada dari Turki, ada dari Jepang. Ada mirisantari pak ketaciceng. Sesuai harga tomat-tomat lebih kan ke hadir. Ada harga, ada kualitas tomat-tomat lebih kan ke hadir. Ya kita hubungi Pak Imam tak ni temu tu boleh tomat-tomat lebih kan ke hadir Pak Ansar. Sini surat-surat iya perlu pak aja. Nania ya ko magere ki pak patarete minimal aga iya roi di pak gere illo doang ijo tawe aja tagere bangi aja tak kada bangke kerobana ya anu puang bismillah Allahu akbar illo doang ijo lo idi khususnya ye idi pak gere mapang puang angka kasih kerobana si A si B si C D lah pitu ko anu ko saping alengi puang asaginanga dale alengi asalama kasiba keluargana mamagi-magi nang ketu tali dale nak karoba si pemang ilo do telemo jatuh termilo doang itu malu pelemo gere ni bismillah Allahu idi kamana sabari di pak gere dawat dingi masagena totongan nate nama lampe sunga gangka na idi angkat te okko idi itu aja tak gere bawang ilo doang ijo te pak ilo doang nan nia idi makrobae ilo dua toki nule de to gagaye puak barakat nak robamu magi-magi sinin na sifat kebinatangan dalam diriku lenyak manang ini tuh hakikat nama kerobaga ipalanyak manang itu si julu-julu menguai maceceng maseke isma siriati yang mana namelo ya kerobang nang kato terima kerobang na terima cece menguai perlu yaku tanang itu kerobana nang kato makaroba torina pigo mo pianu masalah parali aku tenang bah
Coko secara hakikat na ye tomo malak bikan ke hade. Sini surah-surah na niya tomo malak bikan. Jadi yang mana napai? Jadi ko ya kong katau pak bireja mak tapi turisi saleh bali bolana. Ai perlu to ya aku tak nak bireja mak nanya. Tapi aku kak ditu gago kue. Itu gago makanjak mana to kue. Sini surah-surah na niya tomo malak bikan. Jadi yang apa hakikat na ye korobata tomo malak bikan kia. Ipalanyak mana sifat kebinatangan dalam diri kita tomo malak bikan ke hade. Maka dia kelanjutan ayat nepung Allah Ta'ala. Inna atoina kal kausar. Fasolli li rabbika wannar. Inna syani'aka huwal abtar. Aga betul ngena. Ia kodece mi pigau nang katopitan na ko pesan ni rek. Ia kotori loko masigi ko anak muda yang apa ko ang tama masigi nang kasenggo tahu maka dai lesi ko titi ni masigi da mutaro ni titi masigi ko tama mu masigi. Jadi pengurusu masigi kung katopitan na kita makanjamu dia kata makanjamu, insyaallah dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu Pak. Upana-upana na medece mega gitu Pak. Apa dia na yule petuju medece mana tahu dia agak mulai. Dia agak mulai Pak musting kata si kanja na teh Pak angka salana. Si jajana tahu angka kanjana. Jadi nilai bawa DC na tahu itu mata malabikan kia dapat. Dega gato sempurna Pak. Namo ustaz itu na sempurna. Aja nah ye. Jadi aku ni Pak. Tapi upan inna mal'amanu binya naturi makanjamu akatata. Nama terima kanjamu jo kata yasang. Pesan ni puang. Dega ga uleku idi mani puang. Pelai Pak agi jurus itu Pak mesti. Mondri pitu matu maka maku aja pe akatan. Aku aja pe. Napa tu nisa makanja aja pe itu. Itu. Madari itu tu Pak angkat tu mate mani nompo mana di Cina, weh maka JP kan ya janu makan. Tapi yang kata tu mate, mompo mana jana. Jadi tetap je tulisan kang itu tu mau lebih ke hadir. Jadi sini surah-surah nania tu mau lebih ke hadir. Apalagi maluang ngak jocet dek, apalagi je bita sidrape angka istilahna agak sana 4S yang jelasnya niga mulik bendungi kutanya apa dek di manang. Bukan saja ustaz, bukan saja kepolisian, bukan saja seluruh lapisan masyarakat, khususnya kita masyarakat sidrap toma malabikang. Ini mana tuh tanggung jawab tamana toma malabikang kehaden. Supaya ada sarekwa mengi dena pole sesuatu hal. Termasuk aga Pak maluang asih termasuk kobosi je. Iya je kobosi vi. Aja je tapatak kada bosi vi. Aja tak kada bosi. Na pura kija na Pak guru teh. Baca inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wannar inna syani'aka huwal abtar. Napa tilo doang apa turung apa penya mapape dalemu pada Tuhan puturun na iya bosimu lori iya nania ri seluruh keluargaku nania keturunanku ilo doang memang di makwaro. Ya apa di bosi sih. Akhirnya manonomi bosi na patu gangkat namai mapalas ya lesi pala menggangkat na palimpasi sepung Allah Taala mali bolana. Iya mana nama ingat mali mani bolana. Iya kuma bosi bi illo doang je mapalla soe aja tak kada mapalla akada bani alhamdulillah angka hikmana makra we aga yala hikmana kumpalla soe ale hikmana makra we maga rumah tu kuasari mundri di na sadangka je idi angka seda maka palle sadangka je angka pengata boleh maka palla maga porumah tu asari mundri de sisa nagaga jadi ale yo kuro itibar yala gura kada we idangka na maingaki aja buah makre mapalla sih gangka naga tori maka daki mapalla sih gangka na aga nalengi pungala tala gampai napagampa sisang ina saya mo yalengi palla detu na syukur yalengi bosi detu na syukur pole bosi lempalada pole palai gampa tanai maka dan itu riolota tu kedo inasa agai kedo inasa tedo bolonge tedo bololo poe to riolo itu itu riolo ini itu sini surah-surah nanya tomo-tomo lebihkan ke hadir iya nak apa wala dapat siring ngerangi jadi inti na Pak Bu pigau ide cengin nanya tomo seria karo nanya ya kude ceng ifigau nang kapitan naki sarahkan ni lori pungal Allah Taala tomo-tomo lebihkan ke hadir insyaallah angka tu nalingi baraka pungal Allah Taala nareko makanja mui niat tomo-tomo lebihkan ke pade di pemimpingi tapakanjaki bawang nasabak dia itu na yule manumanang anggota dan sebagainya masyarakat. Tapi aku makanja ini ata. Insyaallah
baja sanga dia tattaki nasinga to moto malabikan ke ada makada makanja je pele itu tahu to moto malabikan ke ye lino pa on raci nampa taruh kipas sengareng minimal uko keluarga ta minimal uko kualita minimal dalam berlingkup berumah tangga pak minimal abali bolata taruh ki deceng insyaallah wadi jaji buru buku-buku temati dena pajar rampe decengi nasaba papede kita mu sendiri to moto malabikan ke hadir saya rasa demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya kong kadadaku tak pasalah tak dampeng ya maraja dan beginilah sebatas keilmuan saya tomo lebihkan ke hadir lebih dan kurangnya mohon dimaafkan astagfirullah minallahi musta'an wal itiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.